video kako se veže pojas. Ovo je video kako se veže pojas na novi način. Pokazat ću vam dva načina kako se veže pojas i koje su bitne stvari. Uzmemo kraj i stavimo ga ispod pupka, ovoliko je potrebno da se zaveže pojas. Kad smo tu stavili, počinjemo motati oko struka, tako. I sad moramo paziti da je iza preklopljeno, ne da je prekriženo na ovaj način. I kada smo omotali, ako je na primjer sada predugačko, možemo primiti za sredinu, primiti ovdje i malo poravnat, tako da budu jednake dužine. Evo ovako. Sad, prvi način vezanja je ovaj dio uguramo ispod prvog i drugog sloja pojasa, tako. Sad ovaj dio prema sebi, drugi dio ispod ovoga, kao da dobijemo perec. I sad primimo to, ova ruka ide ispod i ova ispod, ne od ozgora, od ispod. I povučemo, tako da dobijemo ovaj lijepi trokut, vidite, lijepi trokut. I sad da ne visi ovo ovako, ovaj dio prekrižemo, preklopimo i uguramo unutra, tako. I drugi dio isto, preklopimo i unutra, super. Iva, molim te, okreni se malo, vidite iza kako je sve lijepo preklopljeno, ne da je prekriženo. Ako je prekriženo, onda djeci to smeta kad rade kolut ili rade pad iza, onda ih to može našuljati. Ako je skroz ravno preklopljeno, onda je sigurno za trening. Sad ću vam pokazati drugi način vezanja pojasa koji je možda estetski je bolji, ljepši je sigurno, a druga stvar čak i bolje drži za vrijeme cijelog treninga. Dakle, opet uzmem koliko je potrebno zavezati, tako, ispod pupka i motam oko struka. Opet pazi da je iza preklopljeno, a ne prekriženo. Tako, ovo je sad otprilike iste dužine. I prvi dio je isti. Ovaj dio uguramo ispod prvog i drugog sloja i provučemo prema gore. Tako. I sad ovaj dio uguramo ispod samo prvog sloja pojasa. Evo tako. A drugi dio u ovu omču koja je nastala i isto ispod samo prvog sloja. Ovako. Sad lagano povlačimo dok ne dobijemo ovaj lijepi trokut. Tako. I onda isto ako je predugačko i da bolje drži tokom treninga, uguram ispod prvog i drugog sloja i stavim sa strane, tako. Ovaj dio isto preklopim, stavim ispod prvog i drugog dijela. Evo ga, to sad lijepo izgleda, drži malo. Super, predivno. I okreni se. Tako, opet naprijed. Super, evo idemo se zahvaliti. Arigato gozaimašita.